nebo ne Mariet nenywa an mowekingege bichon koek nono kobokisit nekono abakewirta Konde certificate nebo marriage ndamu kiyai bechu kibare ne kiyai bechu certificate marriage aya kere marriage nenywanet komi lawyer ne ready by Thursday kokakeyai divorce amun by next month kotomo kechut 2023 kokakoyai harusi Cyrus mi yes ngomune biikab Kolenjin inoni ko Rayfel Studios kitocho kora makibokokto kora yoche kechengwa content after content. Yes, today kemi ak chito nekorewoin en airport komangu Qatar. Mume wangu ko jamaa ne rafiki nenyune neo kabisa nebo Kolenjin nebo konyanyoru en Bomet kamira Bomet kale before kwa gaa koyoche korong kwenye Bomet korong kwa chai huwa kakura korong mpaka chai toa. Karibu bwana. Asante bwana. Nemi kabisa. Amiwen kabisa. Amifai na gani. Kuona dejane ingeles. Ko shaja ni fire. Mwisho kingetuitosi ko kiiwendi Qatar. Kendi Qatar ngire. Ko kimio lingu kimio Sixstar, kimio Chebet, ko kimio ngo ichane ko wasanii choko chane. So ko itu tomo tatarwana. So ko agere karisiek en uyan kepaken sang yon. Security chechuk. Security alak en yon. Ko yesiecho sinye security kole security. Wai kania. Agere ka walala wale natwe. So kenyoruan kou. Ui kenyoru nani wala. Raisi otigere. Inyoru Donald Trump. Ana inyoru Joe Biden. Kuraisi. Inyoru wangu. So itinye mi Air Force One na. So itinye ndege ingung en. Ndege ingele private jet. Yote hapo. Ko agere ko kunyo sabi chunya leo nimewale William hapo. Wana natomba gaspike jala netinye hapo nemi kericho. Ebare William hapo. So ngemete helicopter en Wilson Airport. Mi helicopter ndege tione lopa kene airport no kona nyune tama ikchosa migrate no airport no to kona ramun. Mi kona mi mansion no tichi naro. Nimenye chapo echi ne astrebe ne mi yu malaria. Nimi in Bomet. Yu kibara ne. Kure ne side ne bo Bomet en re. Kichute ngap kwenge. Kichute kwenge. Masilibuit katika. Exilibuit katika. Amora na kure na. Yo chape astrebe. Amasanyo ina munga. Amasanyo kere. Mashida rabinik kikole ak shida notinye ko keboisie rabinik. Keboisie rabinik. So ibite kora ikone 50k chokocha. Ma 50,000. Pale ndao ni milioni rama be kamera nebo ndege. Sasa ama za kamera ona ndege kamera. Haya, mume wangu. Well, fine. Nisikie kiteseta story chukibo Milika ak Cyrus. Huko kikere kele Milika ko koicher ngoma amut nekibare divorce me. Uon bichu ne kolyan inye akere Cyrus akine ko otur akine chito. Kero ko choose kume sabet bicho. Ko choose kume nene. Chito nekaberberit ko Cyrus amun Cyrus ko kiro kiobirchi simoit kotile kila. Ko kiobiroli Cyrus the first thing. Amache mete Milika. Mete ngalekab studio. Ana itien amu itienindet itienen inye Milika leketien chito yon kakonam tiendo komayoche. Kele mara boiboenjin. Boiboenjin. So kono motinye issue en yono. Ko Milika ukoale Milika nimenamutate kosir itienote. Koleo achome tiendo kosir ne tembea ale tien. Ngotien boyot akinye iwirchin amu Kikaker en mahali fulani kiano kikamut kwa London kidogo kinyoke bwana yo kikiyeno ko kikimi US kidogo Miami Florida pake bwana inyo Kenya anyo kikobole kibageni tieno ko no chiruo Milika kikobole je US ingen yo mira bien ko sawa mira bien ahora que move no so ngalekab Cyrus Milika ko dormant so ko nego reactions ko demand reality life nebo ne Mariet nenywa an mowekingege bichon ko nono ko bokisit nekono abakewirta konde certificate nebo marriage ndamu kiyai bechu kibare ne kiyai bechu certificate marriage aya kere marriage nenywanet komi lawyer ne ready by Thursday kokakeyai divorce amun by next month kotomo kechut 2023 kokakoyai harusi Cyrus mi lakwa netinye. So chokike kiwale kounoto kere tuguchu ain demand. Mai lo Cyrus kikole kike ka Cyrus kolo mo si lo 20. Au sai kotinye tu. Ayen toma 80. Toma 80. So cheko ni no ko ni nguno ko bakotur konda madam age ne mi ngolen yon.
Yanyoru madam noto make sure ile ketrosi borchi mafans. Sawa. Next nyokeborwa madam nebo Cyrus. Oh kararan ai. Ile mwana golele mume wangu bebon. Bebon la kwa kero lo. Oh bwana bebon dano. Are atinye ane asine bebon. Bwana anako exceed no. Kero kidogo kwa barada ila. Oh ile not. Yai twani. Ile sture chegora no shida na jibu tu. Magitu la kana. Ba chenge na Cyrus ani ko birinda. Maganye. Bwana naye golele ko akwana. Ya wasikiri. Ingeni man da tura Cyrus. Tura